U svečanoj sali Narodnog muzeja u Pančevu održan je koncert mladih talenata. Naša sugrađanka Marta Medan od svoje 7. godine razvija ljubav prema muzici i violini. Zbog talenta pozvana je u specijalnu školu za muzičke talente u Ćupriji. Mi tamo imamo i muzičku i običnu nastavu, to je i osnovna i srednja škola. Ja sam trenutno tamo upisala, sada ću da krenem u 2. razred srednje škole. Meni je to najbolja stvar koja mi se desila u životu, zato što tamo sam konstantno i sa prijateljima i razvijam se, imam neku svoju muzičku porodicu. Veoma mi je drago što sam, pored cele ove situacije, uspjeli smo da imamo i probe online i sve i da se nekako snađemo i da sviramo i da održimo tu našu muziku živu. Ja se iskreno poistovećujem, sad sam od skoro krenula da radim Beethovenove sonate i mnogo mi je prija, ja inače, to je baš i onako iznenađujuće, pošto obično više sviram temperamentne stvari, a meni zapravo prijaju ta lakoća koju Beethoven nama donosi. Dunja Stojković bila je gost na koncertu mladih talenata. Sa 7 godina pošla je u muzičku školu u Nišu, a sada zajedno sa Martom pohađa školu za muzičke talente u Ćupriji. Mi smo tamo svi zajedno, živimo u internatu i meni je tamo mnogo lepo, zato što nekako imam neki svoj mir što se tiče vežbanja koji kod kuće nekada i nemam. Imala sam u Arilju koncert pre par dana sa svojim drugarima i tako. Da li planiraš još negde da imaš koncert do kraja leta? Pa mislim da ne, jer ćemo krenuti u školu, ali kad krenemo u školu sigurno, ako se sve bude dobro. Šta najviše voliš da sviraš? Pa ja nekako najviše volim da sviram to što sviram u tom trenutku. Nekako nije mi problem da se nađem sa bilo kojim kompozitorom ili sa bilo kojom kompozicijom. Svojim izrazitim talentom ove devojčice, koje su zaljubljenice u muziku, plene na sceni i ostavljaju poseban utisak na publiku. One kao mladi talenti predstavljaju budućnost naše kulturno-umetničke scene.